edeba DL 106.9 FM eswa no sia de toso mienu abo ebra so se ensemo a anwumre yensa asoso no ye bekenkan de asom Ghana fo nyina ese wo man adwuma anwumre no sia ekase ebo ene eye adwada November bosome no ne da etoso edu eba konfensia mpenu ene aduonu enan ensemo a ye de eba ese kase ebo no kwententa kase no eso a ebu enfumpa na dada ne ho a ehuru se premani abekwai eye DLFM.online.com fo adwenkyere enso bra yen e wo Facebook no so eye DLFM 106.9 sadan so anansem a yedenam no yen social media handles ni nyina so no wo kwa na wasearch for DLFM 106.9 enwumre ensem no edoso die ebedi mu akuti bi se kasebo ene se ene court atena se e wo Cape Coast na court ahyese mnantie mienu wo mu nkoda afiase enfinhia duowotwe 8 years bonne be no modie emu nsam kasebo yi wo bete yababo ade aguramu ewo 2024 Ibrahim Index of African Governance for the Nkratawa Bonten wonu maka se kirem se sie kase oman Ghana enipa hudo bi enipa bi ede omfa kuntuna se ede be ye adwuma egbo omfa so no aye kase pa oman Ghana mo se ye kase de Ghana ya hwase se tem ewo sa human trafficking ni ma ye de mu nkiremu ebe so mo ewo kasebo yi emu na ye de kasebo no be pie mu ewo Ghana ye mra hye bedafia na emrahye bedwafo enan a speaker e declare wo monkonya ne nyina vacant no ho nsam akoda Supreme Court na Supreme Court e de atodwa kirem se nya menya adoma wo kina ana atemwo no ne kura wo de beto abonten Ghana Medical Association prefer abonten wo no maka se kirem se ne wudiro madwuma kro no mu a ensanom ageta evenso emai no omda basa pa eno so nkwaye kura mu kirem se subamboni bia eye Ghana Medical Association mani bi de na die no wonum kirem se ha adwenyi pa na ye de kasebo no bepie mu ewo Amenfi Central eye kropon no emu ewo atoye mantemu a mame na wo gina mu se NDC parliamentary candidate eye Joanna Jan Kwadwo ebeto odwa se nipa be de ne ho nsema akoda court nti e ka de na nka electoral commission eyi ni din edifri abato nwumam se wo mompene ema ne nko ye ka se secondary high court atena se na atemwo ene se Joanna Jan Kwadwo afedie wetime ko ekwapere to me no ese emrahye bedwani edema NDC amanyuko no eno so emu nsam wo bete ase dunketia eye national chairman edema National Democratic Congress NDC amanyuko no akasa de sombo odiabo National House of Chief mpenifo se ebane se de ne na me oje ahoho yaw jebiata semie wo ya president edema National House of Chiefs ebane se de ne wa hotiri MPP amanyuko frak ede ye campaign edema amanyuko no tiemse sana mo na wotu no enye de betua waka manke bia membu no etimi afa ntoma pa ede afra wo my Ghana mu ye de kasebo no bepie mu ewo epoye mantemu a na Eastern Regional Security Council ye twanti ase Rexec ye kasai wo mo ne nsam trofo ahyiam edi enkomo se ne be ya asomdwe betimi aba na akon ne ewo my Ghana bato no emu a eno so emu nsam kasebo yi wo betie ebusua ensam no pinu aka we hu na nwumre yi ye de ba besom Ghana fo nyina se wo man adwuma enwumre no sia ekasebo ensem ha ebeyemfa ho aseda ema adwumakuo emienu Sunday Sam's Consult eye travel and tour agency what the Ghana for to kwan wo pese wunya visa ede ko aman bi te se United Kingdom, Canada, United Arab Emirates, Dubai, Poland, Croatia, eye Greece, Serbia, Italy, any Australia. But mo de sa won Sunday Sam's Consult ebetimi edinketa ho wono matra yekase no ewo ofanko barrier asofa a wo ben White Spark Hotel no ewo asofa new station hono a but mo de sa obefra wonom 0244291546 0244291546 Sunday Sam's Consult was a connecting dreams with opportunities. Sadanso and a fine care limited at the cross communion wine abedwaso me pato ye bone mrane say e chefriji mu ana ede yes afre ne say rabbi communion de ehia ne say odu ani bechirim e wo me pato da supermarket bia no wonsa ebetimi aka eye cross communion wine na emom no so pedodo atudi a na wafre fine care limited for 0248 288788 0248 288788 me pato bo mode sound sabetimi akabiem we no mo ene adwumako mienu a ene anwumrei wabo ya dontre saken kanfo mienu yenye bre na yensi brenken kan sam no emfa ensom Ghana fo se wo man adwuma anwumre no sia ekase bo aken kanfo mienu edia
meje so eye gangster katia meeting kura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B. DL News. Yema yetiefo nyina kwa bana Africa sebono yemfa emu enchiremu ensom yenetiefo ene ahwefo de a na ye hyase de free emfimfie mantamu na Cape Coast Circuit Court ene wakwa asetena na court ahyese emrantie mienu wo monkonkoda afiase emfinhia adio wotwe 80 years na ne nyina no ene se 2022 no emu wono mo ekwoche abrantie bi awotwi wokada ekunukura ama ye kasai asabuno se bempanesi yentwenko yentwemra nenua ene fofora betomu ade abetomu ene se ene anatemu na babonten so a emrantie mienu no court se wo bia nkodamo emfinhia aduanan wo kambo mu a 80 years ana omokwa akodie na amanebo no akiremu se emrantie no emienu se Ghana for ebeka yi a July bosome no ne dada toso edu 9 finhia mpenu ene aduonu emienu ana emrantie mienu die odin kan wonya 22 years ne din ade Francis Mawunya ana afi nso wone nadamfo a wono nso ade Benjamin Akwa amanebo no akirem se wono mo efa Okada rider bia ne din enso ababeto dwana ebresem yebebo ade amamo ne din ade Kwame Ojam na amanebo no kire se emrantie yi emienu ehai Okada rider no ese wonfa womo emfiri eye awutu bontrase emfenko awutu emfadwen na eno na wobra akwada no 18 years wode mrantie mienu enam no wo muduru ekwantimfi ana wono mo twe sekan esi Okada rider no so a wo mo etwa ne tifiri so wo mo twa ne tifiri so yeye no ana wo mo yiyi ne honam akwa ne bi twa ne tachirema edifiri so adaye a wo mo de kwa kwaji sikaduro efiri se wono mo antise 2022 no eye awutu awubia festival na eba so nti boys ne pese wo mo kire se emayo abebase enu nti wo mo pesika ede akotoka asia kese se na be ya wo mo de be flash boys ne girls ani so na 2022 eye awutu awubia festival no wo mo timi akotwentan ewase na no ana kire se wo mo haya branti a ne din ede Kwame Ojam se won na wo moto nti won fa wono mo emfiri awutu bontrase enkonko pie mu ewo awutu mfadwen na se na mrantie no enye Okada bia na wo mope eye bone na wo mope die nti wo bra wo mukuma kwada no etwa ne tifiri so no ana wo msafa moto no ne pabam wo mo edidwa na ye na no ana 2022 no apolisifu atimi ade wono mo ntanta amanyame adom ene eye November bosumi ndeto so edu baako ana Cape Coast Circuit Court ekwa asetena na no ana court no echirim se bone no amranti na de no ehu papa eno nti sankrofo sa no eni kwa se ye mo amotena se ye wa Ghana ha no mo na ye no musu a wo no mbie ye didi a wo mo dibie na ye homensu a wo mo home bie eno nti de court akire se wo mo nkonkoda afiase emfinhia makoma Kwadwo wotwe 80 years ya wo mo mfanya dwumaden so enka ho eno achi ne court no echirem ese Nyankopon ya adomo abosomin ne da toso aduonu enwotwe yensan fa mrantie mienu emra court biem na awudie ho kwado no so yensan fa mpeso ntiweni ehwe ne mo se wo masotwe no ebekwa ni mu yie papa na wobra court de atemu ne eba ye no ana akwada ne din ede Kwame Ojam a wo 18 years na otwi Okada mrantie mienu okunu no ne papa eye Kwame Dako wojebra ede tudwa echire mu se woda court na se papa person ne atemu no atimi aba na wogina so de afutuo ma Ghana for titiriw ani abata se ye pama aboa pataku ansa ne etu abere kirefo enu nti obesere Ghana abata nyina se obia ehwe ne maye efiri se emrantie no aba ne sika ni brenti se woto obajeje mu a wo mo so ne mu a wo mbetwa ne ti efiri so mbeku no enu nti no efitim finhia mienu nie wono wopani Kwame Dako no abenedi a wafa mu ni so a wate efiri se ne baba mu a 18 years ya afi na nka wo ye adwuma behwe no Kwame Ojam no ene emrantie mienu akoko no eyi ne mfempade atwa ne tachirema eni se bio ne bema de kwa wo mo de kwa gwochiska duro na wopani ne gina so ka se atemu no aba ne nti wo de aseda piesie aseda mo rampem mo hwedu ebe ma Ghana Police Service se wo mo atimi aye hwehwemu na mfinhia mienu ni afadie atemu atimi aba ana afenso no judiciary ne so woda wo mo ase papa se ne atemu atimi aba nani agye eno nti wei ene amanebo a efiri emfimfiri mantamo eba emrantie mienu Francis Mawunya 22 years ana Benjamin Akwa wono so sada wo mo ye namfo
2022 no ano omkochi akwada ne din ede Kwame Ojam a otwi okada 18 years eku no a eneko to say wo mo enkodemu emfinhia aduowotwe 80 years Kwadwo yanto akase ebo no so to akase ebo no so a na yebo ede aguramu ewo Ibrahim Index of African Governance 2024 ababonten Nhyiraba beda DHM so my Ghana esi amekese no eye anti-trafficking no measures ahodo ampenfo do to akwama mmiri bi ebo aye pa mo my Ghana ne makoye no mukyem esi ayekese de ehodwo ajagu kram the profession of my yama pano ede DHM so my Ghana esi ayekese no wo hwa mama ya hodo na nkombo ho moden akutia enipa bi mbomba de fa kuntuna ase esi se nipa bi di kwa ma hodo so kwa ye adwuma bone sabi ba esi brei na de wakoye se bi no kosresre sika sa na man Ghana eto tumi twa pa se ayekese mu kyerem se esi ayekese de Argentina hakram na mon krata ne mu kyerem se from 2013 ekwa 2024 na nyame ne mu de Ghana koye pa wo hwa traffic ne de du babi no ne mam de diane bibia ekoye de my Ghana pa na so mu kyerem se everything 2014 ekopim 2018 ne de ankoye results e ba ye no omu kyerem se du babi no na Argentina hakram empenifo kyerem se wo hwa hye ahodo beto adwa 2014 2018 ne de a edu babi na se fa kakran de ma manya munya 68.8% no gire mu omaham gichemu je ne ba ye ka papa de my Ghana je se ofo ham gichemu je se ne 100% na Ghana nya 68.8% ase koye pam wa mu esa kyerem se from 2019 ekopim 2023 ne de and of 2022 ne de Ghana ekwaje ta ni nyina se ni powder fa kuntuna sen e de ba man besi se ba si bra esisie adwuma bane ne nipa mfa kuntuna si dwane kwa manfo amanso mu kyerem se Ghana de ye ekwaje nsemu kram enkata de dance se Ghana fo enam se modern bank ani enso ani yenti ye 31.3 out of 100 ohamti temu oha no je se ne Ghana fo nya ohamti temu aduasa baako akiri po miensa na se Ghana ya di topam na nkata kyerem se yekese ne Ghana wo mu se ye kompa se betumi aboa ema nipa bi no amanam kuntuna se edi nipa be sho manmu ebe ye boba esibra edi bi no koya dwumaden titiriw ne mofra na mkwane ye so pachi mamiska ekoma de menya ndidi ye wa mamisika miwu omu kyerem se ne Ghana be fa biara no eyade ekoso pa we kyerem se my Ghana meje sa hodo ampenifo de tu akwama na tumi boa masa na mabasa na ekoso my Ghana mo esi ekese omu kyerem se esi ano ni nyina da hodwa empenifo anhwe ne bedu baabi no ebeje nsemu kram na wade mu asa kyerem se Ministry of Gender, Children and Social Protection Agency for Penifo Modern ede Japagwa kwama ka mo boa pa my Ghana na matimi akwa mu kyerem se ende tia hodo mo yepi akade hodo no batwimi dia boa na ne matimi to din so wono mo ye na so du baabi no wa mu kyerem se ne nyina dachi no enkosi aga sese ekese my Ghana wo pa my pa atwa bi mam ha se ehie pa human trafficking na ekwaso pa da Ghana fo wono mo kyerem se hanso yedi akotini ye pam sese ekese mperifo kyerem se de ba ko betimi ya boa na Ghana sa ha we no etoatuma twa ne se yamo ye homaden se nyina be ka bomba ko se bua ba kumu ade na ya ta huma moko ni nyina kyerem se pa betimi abone mfa ngwa komenti sa de Ghana bedu baabi no human trafficking no abaje nsemu kura we suni gata hodo a free air 2024 Ibrahim Index of African Governance in Nhyiraba enmire yade mu enkyeremu yade som yen etiefo yentoa enwumre no osia kase ebo no eso yade nsam no free enkra pompore mantamo asansa akrokoti akwa DL wo haninsia akiripo enkonombo mode se odo adwenkyere no ebebra yen efire sese wo pre won kwan woti ewo wokon animu a empanisi ejawo ewo amanfo so wonti se wo do comment ne bre ne a ye ne beje pasa kwada yete ne motoom na ya kenka ne nyina so ede asomu a yeda so agina mu ewo kasebo no emu na nyankopon eya adomu a enkrata ene nkomo a efiri Supreme Court eba ekire se wachina eye November bosom de toso edu emienu ana Supreme Court ede atemu de twato okra efa emrahye bedwafo enan a Speaker of Parliament Right Honorable Aban Kingsford so manaba ben ejina article 97 clause 1G so e declare wo monkonya ne vacant no ensem no ekodu Supreme Court wanim na no so ekoye epin so kodeta e wo hono a ye hwe ne mo se nyankopon eya domo a wachina ana Supreme Court no wode final verdict no wode beba abonten eso ni nyina no enne se empenifo atena se abiabie mu ahunu se wo hwe argument ya eye the plaintiff Yewra Godfred Ebo Adame Attorney General ede eba ye no a afei ana Supreme Court no atena se ehunu se ehu behia se sesi ade wo ma hwehwe nsem no mu afiri sora besi ase enu ntini nyame yadoma bibi atoyi a wachina no na kire satemuo atimi aba na kire se eginesie no a Speaker of Parliament Right Honorable Aban Kingsford so manaba ben egina yesi ye no anyem bia ne kwan eno no
anase the Supreme Court to kan ye brebi atwa no ɛhɔ no mana wo mo egina na ene sansem we nyina to montre so a na se bi empanesi akokɔ bede woni ma de kyenye pa na nso wetie e de free woni anom Chief Justice Miame wo fa se eye Gertrude Araba Tokunu wono anade sansem we nyina etu da na wo tirem esem ensem no a ekoso e wo mrase badwafo ne nkunya no ehwo no wono mo atena se atie afane nyina hunu se afedie ekwadem enu ntiri so adurabu a nyame yi adoma wo kyena ana enkyirikire mu no wo mo ede beba nti wo kyena ne de eya atemu a Ghana fo nyina no ehwe animu na se Ghana fo beka yi a asenie no ehye ase no eya de se right honorable Aban Kingsford so man na bagben wo fa emranimfo a na emu baako eye tadio sorry na wono eka ne legal team ne ho ebi nanso ene amanebo ne kyerem se wo bra court no etena se no evensan a lawyer fo na wo mo ejire mu ede ama speaker of parliament no emu bie ne ho no mu a wo mo etimi eba ye na eno ananam so a attorney general Godfred Ebuadame wo de to da na wo kyerem se wo hwe anamo a eye speaker ne legal team no etu no a entwa yie kurakura titiriw ene emranim ni ane din ede tadio sorry efese se a Supreme Court betena se na se biompanese yentimi emfa se bi abedwafo anim anyankoa na Supreme Court watena se na mo no amogina mu ede ama eye speaker of parliament ne yehwe animu a na kire se horabasa motimi ede epufu ana awi Supreme Court nte na kire se ne no Godfred Ebuadame atani gire no na mbuafu pa ne nyina no ene sa se wo hu ne se eye lawyer eye tadio sorry no won hyeda emfa wo buompo emma kire se Ghana mra ana mpokura no atemu adwa no na wo kire mu ese eye ne nwanwa pa se ne na nko mu nyina ya wo ese afanu ne nyina bepiem ewo court na nka enkrata asem bia esesa nka mpanifo de court wanim na nka wo mutimi bie mu na nka ehu de wo defendie ehu de wono so challenge ne nyina no na nka yetimi ehunu so nanso ene no eyade se right honorable Aban Kingsford so na bagben na emre nimfo no obi ne ho no mu a wo ba ye nti ehadwen ye papapa na eno ana attorney general echirim se saa na mo no a eye speaker and legal team na tuo no enya de se ebetimi aboa na Nyankopon eye adomo a eye atemu a Ghana fo nyina ehwe ne mu firi se atemu no Supreme Court ede beba no ebetimi enya nsonsanso ewo Ghana emrase badwam ene wo mo adwumadi a wo mo edie so na wo kyena nso Ghana fo nyina ehwe ne mu se bieburu se bianyado se enso ntoye a obi ntimi nkyere ba bia wo susai wode bode hono ebefa eno nti no ye watwe mu a ye twen se ehefa ana Ghana Supreme Court no wokyena wode sa atemu no ebefa wobedi nkan atwe sensan ana se di wogina so se wampene ema speaker declare nkonya for ne vacant no eno amu na wogina eno nti eguso aye twen firi se enso amu na egise tim gididididi a wobi abehunu ba bia osusai wode bode hono ebefa weni nkomo a efiri Supreme Court ebantu wokyena de better from bianso ye de monsam ebeso nyene tiefo na ye free Supreme Court ensema Yankopon ya adom etena betwa mu dia na ye de kyeremu apomutemu na Ghana Medical Association for ababontia bekasa etim se ye kese no won madwuma yefo ni biye ade ba ko edikan sabe ensanom ebro fita won mu kyeremu mutumi bosa na mo space ye da wo hwena no omo kwa mani si omo say who are you mu hu kwampo no mafaso akwa adwuma won mu kyeremu se de edika etosum yenu so ya drug abuse enubone nom tramadoi Doctor for bitumi num bi ni wa daisy na wa yetwintwan se sabe premu ani awa mu wa mu kyerem se ha dwenye pam wa mu sa kyerem se sexual misconduct ma bi na wonom de da basa doctor ni akwa adwuma o na mu wi bi sam wa mu kyerem se na ba si bra doctor for ibi bo wa mu kyerem se za de yakwa ne se mpanifu anso ne bedi baabi no emu ba ye dempa e de ma doctors ne fi se enipa ho nkwa na mu printing sa kwa tena se doctor ni nurse ni wukwa adwuma na watutu bi no one is why who are you pania be na de kwakwa wakra brane ne ntiri mpo be hu na de pania na sisu anan wonum kyerese de yakwa so no mpanifu ansore de bedi baabi no ye be ye boachi bidin na association ni president Dr. Frank Serebo wakasa kyerem se ne ma yakwa so ne ekoba ne se dia na yarefo no nkwa da asam ye pam one se ntwa tetwen kwama wo mra wonom annual general meeting ko so Dr. Frank Serebo gaze na o kyerem se ne o ma kwa gina mra no Dr. Foni bebe nurse foni bebe na mo gina mra no ende emna no mo ekwa hye say anama bone na o matu mo ni ma bia dead kwan bone so a anko ye kran na so doctor ekyere mu say adeba ko twitwaje wone mo pa ne say enipa wone makaka adwa na nkasa busuafo ba bedi adanse no de mo kan say we de efie be ye na aye doctor yi o we de sesa bonsam na ye ne nti
Emma das the course up, now quite say Jawonum. O Chimson Yan party anka Kwajeta, Kazamra Mikasinka, Doctor Simba the fears of Chimsa the Aquasono, and Yakran. Dr. Frank Srebogas would him say, I didn't Dr. Ning, Nurse Ni, Ubati Misabi, walk of friend to Bonia Conoma Daisy, at the Aquacuma. And as walk for a banana Quadakam Boneso. And as a bandom Sabia Petechi. Now one Brona Dr. Nia Uquajuma. Now cause a Sabi, Aqua, and Coquia Diacano. O James Bunny said, no, my gun. I at a Sunday or Mom Yari no Monqua at the same pam. Wakasa James Adiba to turn instruments and ne. Dr. Snibi Juma. One more pound, no more than coffee. A bisu crumple there one ma. Or James Sunday money across on a hajima papa bisu crumple castle or Quajuma. A so could do Juma upon do not could do on a part and say we are done back. Or James no my way you go Majumanti. Any pabia or Nims Awoka Hoopy. Let's see, I make a say Ghana Medical Association for no jump Koni Bina Uquajuma time our panel. One person when I'm running with the perfect, I'm to meet nothing. Myself, Bonnie way, and Cosmojumadio Mudimu. Dr. Frank Srebojimre, and it's on for Edin Como, Emu and Ceremony. Is professionalism in the health sector dwindling? Is there so much focus on greed and selfishness? Recently, the junior doctors are holding various forum or fora, and they are indicating that we are bullying them. Is it true? But at least all of us can attest to the escalation of lateness to duty, absenteeism, poor documentation, and also not dedicating enough time to our employers. People walk into the hospital at 9, by 12, they are walking out. You ask them, they say they are done. And yet they expect to be paid for working 8 hours at least in a day. We have some health personnel who are involved in alcoholism, drug misuse, and abuse, which affect the quality of their lives. There has been, in extreme circumstances, reported case of sexual harassment perpetrated by health workers. And yesterday, the Medical and Dental Council Registrar, Dr. Divine Baibala, told us that there are a lot of pending cases of sexual harassment even before the council. There have been several legal suits against health facilities, with outcomes not being favorable to us as health workers. Indeed, sometimes we are left off the hook simply because the victims of our unprofessionalism choose to blame the witches and the wizards as well as the fearful for their predicament instead of taking on the system. Any awoti aya president at the Ghana Medical Association no. The day at the doctor Frank Srebon which him ne would be quiet as Sabia pet doctor no hewa nimudi and nice no hewa nimudi so what ne by Sabia well mefe who of a palm amena na one pen with wash or so. Or James Subawe ego majumano emu entremu and a day asumwe. Yentwa nwumre no siaka se bono eso a ba ye body awuramu ewo amanyosem mu na sagana fo beka ye a enche ye kura ana enipa bi ekwo file ye ekwoje interlocutory injunction edebeto eye Amenfi Central NDC parliamentary candidate ani din ede Joanna Jan Kwadwo so se won mo empene da ema maame wonyina mu se NDC parliamentary candidate emfa ema Amenfi Central na enam so ema wobra court e grante sa interlocutory injunction no ejira so ema electoral commission ye maame Jane adukwe mensa printe eye events ballot papers no nanso ye nuaba a no ana wote so se emrahye bedwani anko wosa akobiem ewo NDC dinimu ewo Amenfi Central Honorable Joanna Jan Kwadwo no eyade se electoral commission eyini din edifri eye abato enwomam na eno ana NDC amanyuko no wono mo file application san kwambesre court no nanka wo mo enyi sa injunction nto ba bi efiri se ye nuaba eye Joanna Jan Kwadwo Honorable no enfom so biada ene ho na eno na wabra eye case no ekoto hosa no NDC legal team na wo mo gina mu ede ama Honorable Joanna Jan Kwadwo emu baako eye lawyer Edugita Maklo wodi animu etintim krata tententen ede koto eye second high court wanim se wo hwe injunction na mpanifo bi dia beto empeni so no a enyina so biada enim eno ntianam so ema eye wopani a wote adwa mu se judge eye his lordship George K. Jan Konto wono so eka se ne asede asem na si aye no akoye se bio konni ene dusipa aban yetase ne banyansafo eno ntiane wakan edeto NDC amanyuko nanim ene wo mo a ebe file ye je injunction se wo mo nkonkodi asam no ewofie na wo mo kwadwene hu mienu enam so ma court no etu asam no sheda eka se enedwada a eye November bosome no ne da etoso edu ba court no betena so na nyame adom court no so de wose ayoyo ye ka se court no ade atemu aba atemu a efiri second high court aba nyina no ene se emrahye bedwani a wote abanwa so de ma NDC ananka wosa akobie mu ye nuaba Honorable Joanna Jan Kwadwo no
ene court ne say ekwa dem wo betimi akwa pere ese NDC parliamentary candidate ayeka say agye electoral commission esa print ballot paper no foforo na wode eye honorable Joanna Jan Kwadwo was had ne ka ho bi efiri say de court say enfumso bi adani hono mu a wo betimi akwa prebie na eno ana wo bra temu no eba ye no honorable Joanna Jan Kwadwo Ghana nyumtoni a ne din edekache ne wife eno no wo jebre wasi atemu na aba no nani ajepa anti afedie wosimwe. Thank God for everything that has happened today, especially also my new lawyers who came in to rescue me, because we've been going back and forth and everything, but this new lawyer stepped in to make sure that everything has gone well. And then we all know that sometimes people that your fathers or mothers were assigned to you, and some of these people are the same people behind everything. So the things that we've been through, I cannot go into details, but what I can say that I thank God and all the NDC members in Amamfi Central, branch executives, constituency executives, all the Western region NDC people, in fact, regional executives, and I want to say, many what I will tell them that as they know, say, the only money I did was we won for contest and I won, and God indeed has proven people wrong, and now we are in it, and the way they fight for me, I'm coming home and we are going to do our campaign lunch, and after the campaign lunch, then so I know that people are waiting for me and they are happy. So I want to tell them that they should just go and find something to eat and drink and be happy and thank God. And we have to go to church and do this thanksgiving to God, because God has done it, God has made it, and we have made it, and God has been with us from day one. Enti ebusuya eni ayeti yeyi honorable Joanna Jan Kwadwo na wojire mo se any DC emrahye bedwani ewa Memphis Central enipa bi de njanhye kwoto so ne kwoto abonsam na to agu a se de ekwa dem honorable Joanna Jan Kwadwo wo kwa kwapere se NDC parliamentary candidate na wabra temu no eba ye no ana eye NDC no regional communications officer ewa Western region Mr. Richard Kirk Mensa wono so ejebre ene ensemtrofo edi enkomo ninchiremu kakra enie. I saw it coming because the circumstances upon which the injunction was granted some months ago has changed. They came to court with a plea that the NDC should nullify the election that was held in May 2023, of which, as of today, that election is null and void. It was rerun, and based on the rerun, that is the NDC filed the candidature of Joanna Jan Kwadwo. And today, the court has been very justice to the issue, and we think that the time is very short. We have less than 26 days to the main election. All hands must be on deck. We should go to every corner of Amamfi Central and make sure our seat is retained by Joanna Jan Kwadwo. Enti eni ayeti yeyi wapani anidin ede Richard Kirk Mensa wono anoye Western region NDC communications officer anokasa yeyi na ene wabra temu no eba ye no na party mani be nso ewo court ho no mo a momi entie de course so kakra ewo court dem ho sen no se de na emunsam esi etie Enti wenu aye eniji a ebehye party ni mano akomemu ewo court dem ho obra court no ka sa fedie honorable Joanna Jan Kwadwo obetimi akwakopre se NDC parliamentary candidate ya emunsam eno no na honorable Joanna Jan Kwadwo yi ni kunu ene abrante a ye fe ne sekeche enti asam ne ba na ebusan se ekeche se woyire no wawini o eni aba ne se racha se life is tasty o. Life is tasty, like alugun to green. Spider League Entertainment, catch ya. With the alugun to green, Madasi. Enti ekeche ana wada court asene Kwadwo. Kache na yira winning table sanse kache wo yira wini o na temu no gine san ana so we de aye taste sa lugun to gwin enyu me kai pa takwa bompie so
me de me hu bi pa ka o nyumba kwa me ne je hu pa ye me de pa ba ko yon se wo yiri gina court wo hu na se later on atemu ne ba se wo yiri eye nkunimdifo a life is tasty and abeka ho we de esen life is tasty kura tira se wo se atemu na aba no eye ne desa alugun to green kache Life is tasty. Like alugun to green. DLFM 106.9. Finally, entertainment. 106.9. Catch ya. Where the alugun to green. enti we de alugun to green Kwadwo oko ajeta ho nti we de akoye di ama unia that's right senti na wo gbo alugun to green wa anwume ne di aba na fapa we de nyame ehira no mo Kwadwo enko oko yanko ye ni ma ne ye body awuram wende sema yuko na kache na worum national chairman eye Johnson esedu nketia ode ntensa ne sombo e de aba oje hoho yawo eye jebi otoso mienu ono ne ye president e de man national house of chiefs o tirem se ne anema bia panin yitu no we de amanyosempa ne hoye o tirem se wo de nka oda ahemfo nyina no wo my Ghana mu ne ban se ne de wakokotam MPP amanyoko flag de agu ko mu na onam montene so eyo ye hyede ma won mana se wo ba modin abonto ade ma wonom wakasa tirem se o panin se ne mo awutui antumi mu ofiri so manga na yatim sese ne na mahemfo yebu mu pa wo yo mampani firi ho no ma ahemfo pa na toso mienu a o man mede ni die se fatade ma mo pa ne ba ne se na mo nso maje manyosem de atamani asin asa dun kaje ntima de to eletu dwam na kopie mu e wa Santa Regional Campaign e course wo duma sin na asa dun katia e tirem se ye ne papa ne ofarimpo e de National House of Chief President se ne wanya kukudro na wahuri e regina paso e ye campaign e de ma MPP amanyoko no o tirem se ba ne se ne ahemfo so sabe mo ba gu mo hu animu asesa de mu ye we de anim guase pa na mo ye ye ntimba ya munyai kram wakasa tirem se na o man ga na ma se bedwam eje da hɔ no ma yentumi enso ano entikawo wo yo hene papo a wo de ahemfu yo presidenting asudu na sifom na bɔ maden abɔ ma enika mutumi enso ano ana ne wo hwatiri agina paso a waje akasemu eye campaign o kyerem sɛ oje hɔ ya ojebi otoso mienu de wo ye de in fact wa fara ma papa pa free sɛ wo de wo yen entimi emu akram asadu nkatia san ka sɛ kyerem sɛ na ma ahemfo de Ghana fo nyina ne mu sɛ mo de mono amanyeko anase bi modi anse mugina je finfin be be to bia na mudim o kyerem se na de ente sa asesa o kyerem se anwuma mutui mo obedu babni wa hwe no bia pa usum se wo ye ohene firi se odu wa kofofra amanyosem na sabia amanyosem se wo yanso de asabe se de tie be na twade be timi di wano nti o kyerem se na nanam ahemfo efiri ne akwasa na moto de munya efiri se de akwaso no mo akram asadi nkatia ejemre ekasaye emu enchire munie yeba asante halo eno na so se obedi ha na otwimienu meze so sa na magro pe show down meze agwado afro campaign afro womo so wo yana mo afedia rally take away ana womo ye high verses and nipa ekum yedru ha ni ayi nipa na go ni akasa tse omo na omo asa for bus ni for another station wow so media that is a campaign my and eni awoti ye ayo chitrani edema NDC amanyoko no Johnson esedu nketia na wote so odesombo ode bo president edema National House of Chief eye oje hoho yawo jebia otoso mienu emu nkyeremu na yede asumwe yento akase bo no so ana ye body awramu ewo epoye mantemu na ba asumdwa wonom anasa okwapoye mantemu a bambo nsensem egu wo mo nase eye Eastern Regional Security Council ye twantia se rexec no wonom agebre ene nsemtrofo ewo epoye mantemu ade ahyiamu na besa bosome miensa nie ana wo makoso wa totoaso wa ade ahyiamu na ne botaye nyina no ene se ensem trofo emwa na wo emo asomdwe hu dawuro se ne be ya wo my Ghana ye kasai aka 26 days na wo man ye kwakoto aba asomdwe betima fa no ntoma pefra ma wo my Ghana nso ye beto aba ne be wie ne yedaso akita ye democracy num yedaso akiti asomdwe mu ese wo my bako emu ema na wo bra eye ensem trofo enkomo no boss ebono koso no
ana eye Eastern Regional Minister eye set Kwame Champon wono an wosaye chairman edema Regional Security Council no wode ato eye Ghana fo nyina anim se ensem trofo ye wo Ghana ya de papa efri se eba asomdwe hu dawura Ghana ensem trofo wote yaso a na wa stand up na chese wagina ho no asore kura na bese bosome miensa nie abato ho mpempenso ne ba no ana wa hya daje brese wo mo ka bie wo mu ewo bambo nsensem mu no wo mo ebedi asomdwe ho enkomo na nso ne se bi mpani si agina odogo na ekwo ho ansa ne ehunu kuro mu nte no na ehu behia se wo mo de nsem trofo efrefre se ensem trofo ne kasa edom ene mpempem no wo mo etienti wo de ato nsem trofo nyina anim se adansidi a wo man ye betimi adie ene se ye beto aba ne bewie no na ye daso a ekita egidiem se Ghana fo na somdwe nso afa na ntoma pafranti wo dansem trofo asese abato yi mu no yeguso a ye bodawuro eho botaye nti ana omo hye yi shemu a edikan mutani a yetwe hye hase ye ne baaso a yehwe bambo nsem e wo mantemu no kure abusumi bia kame ase yehia ye pensem nsem a aba ye nu na yenko obomu no ebehu se ache bia befua aduasantem no na ye ba beto aba e wo ye mayi na yehwe senia suban bi de no edi ne komotwetwe na ekono no a eya kome ase akoma eya osoro ne ntime ho ase eya jinni mkonya menye ye ka yetibo na ye ko agina no ye bua ye se ebe adepa na beso ani se ebe ko yewura no ye na nan matrankoja ne akọ eye asofo ni imam fo eni asoma hodo wo ye man no nkeni ededa no ye no mo benya nkasa ho na yetimede ye ni so ade hu eni ye da so ato na nim se ye yen kesese ne se abaye babetu ya ye ama ye man agigiri ebi a oma na die no so e yimpa enunti ye ntumi ma akoma nkosoro e ma oma ne ne monyam e to ase enti ye tena se kan etiku ye na adwen ne da so na ye nyam ye betu susa enti abusuani ayeti ye eye epoye mantem so afo ye Raset Kwame Champon ana wakasa ye na eno ache no ana Eastern Regional Police Commander Deputy Commissioner of Police Mechira DCOP Chumesi Ankra wono so eje brand wadi tuja na wo chirem se elections na Ghana ye bekro no epoye mantem de bambofo ne aposifo wono mo alezi amiem se tetrem fraud boy na wudisi a wo metwa wo chirem se sabasumdwe ho nkomo a Ghana fo ntumu na afiri se epoye mantem de o mo de ne pegu akwam a wuye hei wo mo so be ye hei emusem nie we have Eastern Regional Election Security Task Force. Our mandate is to see to that the elections in the Eastern region are organized in a peaceful atmosphere. And so we have a mandate to ensure that all polling stations are covered. We also have to get in place patrol teams to move to areas that are classified as hotspots, rapid response teams which will move in case of any issue of violence at any point in time. We have done the deployment from something we call JOC, that is Joint Operations Center. That's the body that sees to the day-to-day run of the election or the run of the election to ensure that information flows from one end to the other. So we have this from the district level, then to the regional level. enti abusuani ayeti ye eye epoye mantem prosi don musa hene a wo mantam no emu ne den ade DCOP Chumesi Ankra ana wo kire se poye mantem de bambofo no awurade yama wo mo treni pa gina wo mo na so a asomdwe de Eastern Region muntumuna emunsem eno no ye to akase bo no so a na ye bo ade awuramu ewo NDC amanyokonum na frankatuni de ma wonom e mampenda da John Dramani Mahama wakasa da aresemunsem de magana fo nyina se afu ya bato no monto enfamane free se free senior high school no obape obato aso bibia timi akonkan power na membo mu a se nipa bi keka no enya de anokure biara ewom wakasa kiremu se nipa bi de keka so mampenda da John Dramani Mahama ne ndi samanyokonum fo magana banwa tena so pe freezers no betwam ebetwam ka bia nti Ghana fo ba ya ba moto nti a wonom na enabia ya da one eye Ghana Christian leaders ni bi ko hye okumase na yebubo busumi ne da etoso du ba ko anadwa de ya da
Okase no chirem se sanse nsema ekọ so free SHS no be cancel no ochirem se muntum na enya no kura da free so no onwene hu mpo da say free senior high school politics no betwam ochirem se nne eba beka ni senti Ghana fo nyina som se twetwe ni se do no so bo ne na pan wono beto aso na wakase achirem se ade ba ko ache na adwen ne se empia manyoku am ko fa free SHS ne de ba ye no o man ka se ni source of fun omo ni sika bia motumi bo homaden ede ya foto amade boa sa school no enhihye edwumadie ne nti oba maden atwa foto bi de ato obetimi aboa na sa face chese no atimi akona ne mu wasa ka ze kirem se sa na montu a empia manyoko ne bitu wombo de ro ka cha Ghana fo nyina se o afu abato we de wampenda da John Dramani Mahama ona ni se mayoko be fa maga na banwa tena so pe muntu nti a wa ma fi se de tie bia no face chese no betwa mu no wakasa kirem se nya no kura da Ghana fo montu ngwa fi se we no ense wo do wi omode eka kata Ghana fo ani na fura mo ni se be betumi aboa na mato abane de tie ono na ndi samayoko ni senti samote amomontu ngwa free se free chese na betene nti obape ono so beto aso manema etimi akosi ye de Ghana fo emu enchire mu enie Sa sema omuka say NDC ba ye betwa free SHS mo political gimmick omo de say nipa adwen anya no kre enya no kre ochena free SHS has come to stay difference na ewo ye ne MPP ntem and say ye ka say progressively free nti ye shall say 2015 my day students in free SHS Omuntia and in the next year 2016 if our boarding students 140,000 say Yebema Omubezeris HS Omuntia and you started from the poorest districts I just say Yeshimukina increasing the numbers but 2016 Yeto Abano we lost into MPP BJ and almost they're going to start it immediately for everybody. Into almost say free for everybody. Into what ultimate champo ubenyane free and all that. Into yeah for some 8 years now. It means we say enyome B implementation and koye. Into na me say we'll have a national education stakeholders workshop. Now the education experts, the awofo, the asofo, the ubia everybody who is a stakeholder in education. Ni abetna ni ahwe bebia enkoye no na yaso ano onso eno a chire mampenda da John Dramani Mahama ne kasa mu no eno wasa chire me say oh Paul nso oyimpa ne ba ade nti na betena man Ghana mu nenne free SHS ya ba na mo kwa Enquires school no me chira private schools no yayi wo mu de asi nchan o chire me say omo so awofo atua ejeze ne o man Ghana to ni bi the senti pa ba free SHS no betrete na koba mu na omo so omo kwa Enquires school no so one mo so atimi enya so emfa so eno so mu enchire mu nie aban starting free SHS omu twa for private schools no going enti o konsema ho bebia private school bi wo ho na ayama enkodan nyina ko school you starting free SHS na awofo nyina kofa omuma e free private school no e de call aban school if you say ho omuntua enti me dem say na school linkwa e na wo sa community no aban school bi eni ho enso omo fa nkodan no e free sa school no e de call another community baby aban school wo enti enkodan no e ho akọkire omo e wo sa school mu because omo doors over we mo so capacity omo betimi there for enkodan ni bi enti me say in those cases no also private school no ye de can free SHS no ho ne kura mu no na wampenda da John Dramani Mahama ye kase do chim se ne enuane ahodo na madema free senior high school school for no edu ba bia na mu akwa boachi bidin o chense bedu ba bi na nkora nya duane ni bindi ni nya se nuane no ashote o kirem se efri na ko be twem ka bia ntigana fom to abama ne pe oni jepa begu akwa matimi abama nuane no atimi abuso efri se ede ntia ma nuane ne short nya se mpia ma nyokwedi ya manyo se menu nti ne ekodu ba bia na mofra no wonu nya nuane enie no almost centralized feeding no enti aban juma e friend national buffer stock omo ne ma omusika na omato eduane na omo dia chairman secondary schools no enti do de bia food contractors no simi supply eduane ma buffer stock ni entua omo ka enti omo a yentua omo ka they stop supplying enti to de bia enkoda no age say old boys ye appeal e ma omo say eduane mai say ama this year to school no na old boys na koto emo ene bayre ne sardine ni ade no omo dia bego enti me dem say ba sesika no yemfa ma buffer stock ye be chesika na ma schools no no man kasa ukokro bia so a ejom wo ho ye ton bayire wo ho ye to gari wo ho ye ton emo wo ho ye ton enam wo ho ye ton brodo wo ho enti ye disika no be ma schools na kasa na omakoto sa nyoma no na omode ama abeye duane ama nkoda no eni a woti ye aye frankatuni ade ma endi sama yoko no omampenda da John Dramani Mahama nene ena woti ye
yɛde kaseɛbɔ no ɛkɔ akɔwura mu ɛwɔ NPP wɔ so no amanyɔkuo no emu a na wɔn mo mmarahyɛbadwani a wɔwɔ afutu a yɛkasa yi wɔn ana NPP mmarahyɛbadwafo a wɔn mmarahyɛbadwafie no wodi wɔn mo animu ɛyɛ honorable Alexander Kwamena Afenyo Markins wɔsi yɛn kankyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ mmarahyɛbadwam hɔ sɛ wɔn bɛkɔ akɔtena minority side deɛ ɛnsi nɛ ɛnsi kyina wɔkyerɛm sɛ nyankopɔn bɔ ɔno Afenyo Markins no neto nyankopɔn amwa sɛ wɔn fɛmɛsi minority akonya so da ɛno nti wɔn no sɛ mmarahyɛbadwafoɔ tena sɛ mpre wɔ ha ne akyire wɔno Alexander Kwamena Afenyo Markins no sɛ ɔbɛkɔ akɔtena minority da konya so ɛyɛ no me koraa na ne nyina mu no ɛde sɛ wɔkyerɛ mu a wɔno deɛ sɛ wɔda so ayɛ mmarahyɛbadwani de ba MPP amanyɔkuo no Supreme Court watemuo no ana wɔde yɛ adwuma wo ɛno nti no yɛwura Aban Kingsford so mana bagben opatu kɔ wiem sa Africa tachi na mmarahyɛbadwafoɔ nsa mɛtena sɛ biem sɛ wɔno Alexander Kwamena Afenyo Markins neto ebeka minority akonya no so neto nka so ne enka so tina every say the Supreme Court waka no eno an wo de eya adwuma na Ghana fo nyina beka ye right honorable Aban Kingsford so mana bagben ejina article 97 clause 1G so ana wo declare ye say enipa makomako enan opani ne din ede obuafo Kwadwo Asante na wote so se mmarahyɛbadwani ewosu hum MPP dinimu wo so wokɔ independent sadan so ana Aguna West Cynthia Mamle Morrison wɔn nso sɛ wɔkɔ Aguna West ana Andrews Amoakwasiama ɛwɔ danse fɔmena wɔkɔ independent ana Peter Kwachi aka nso Amemfi Central wɔn nso sɛ wɔkɔ independent na no ana yɛkasa yi NPP fo no ahwɔto nkonya miɛnsa ɛno nti ama sesi ano mmarahyɛbadwafie akyiamehene kyerɛ sɛ wɔhwɛ Ghana mamra no de a wɔn ma ba bɛyɛ minority nti Afenyo Markins wɔn kɔnkɔtena minority seat ne so wɔse ne to ɛnka so firi sɛ wɔn no ne to no for anybody to suggest that the majority was not reaching out, was not building consensus, that person was really getting it wrong. Because for a whole week, I know of prominent chiefs, very prominent and respected chiefs, who engaged my side and engaged Mr. Speaker and transmitted some communication to me. I won't mention their names. They transmitted some communications to me that Mr. Speaker was in fact even going to convey Parliament without our recall application and that I should reach out to him. I went to his residence 2 occasions. They said he was not available. Later, I communicated to that prominent chief. The prominent chief reached out to him. He picked his call, but he didn't pick my call. And then told me that, Mr. Speaker says he's busy with some visiting speakers of African Parliament. So we should make it Monday morning, 10 o'clock. Monday, I spent my whole day in Parliament. Mr. Speaker was not available. Tuesday, same. Later in the afternoon, I was told that Mr. Speaker was challenging the occupiers of the court. So he has instructed his lawyers to file a motion to set it aside. So we should go to court. When we return from court, we'll see what to be done. Put that aside. The Council of State reached out to me again that they have spoken to Mr. Speaker, and Mr. Speaker concedes that he has not made a ruling and that the NDC will move to their own seat. He gave them the assurance. Council of State communicated that to us. Enti eni a yeti yei eye efutu mmarahyɛbadwani Alexander Kwamena Afenyo Markins ana okasa yei na eno achi no se Ghana foi ana esi yei ana wasi asɛm bi aba manu ne esi o kan nyina ana wasi hwɛ right honorable Aban Kingsford so mana baben asotwe a wode Ghana ye mmarahyɛbadwafo ye MPP fo no ekwe wode nam so enye o ama ye MPP mmarahyɛbadwafo no emoje nwuni yen we are bleeding free say and speaker. Political decisions are for common sense approach. We believe in a common sense approach in solving this. And the common sense approach is for Mr. Speaker to direct the NDC side to go back to their seats. In fact, on Friday, a former majority leader who had engaged Mr. Speaker had told me that Mr. Speaker wanted to have a meeting with me. I went to his secretariat, Mr. Speaker saw me, and then he said, he wants to meet the 2 leaders. I said, okay. I reached out to my colleague, Dr. Atufosin, that Mr. Speaker wanted to meet the 2 of us. Before I could say Jack, Mr. Speaker had moved his car and left. He had left. Atu also confirmed that Mr. Speaker said he wanted to meet us. Our phones are on. Mr. Speaker has several ways of reaching out to me, either directly by his call or his aides. My phone is on. I have not received any call. I am a centrist politician. I'm a moderate politician. I'm not an extremist. Enti eni ayeti ye no eye NPP mmarahyɛbadwafo a wonom ewa mmarahyɛbadwafie wonom kokos leader eno no ne din ede Alexander Kwamena Afenyo Markins na wowie no sensem trofo mebuafu ane sede ba asemwa
was here 50 brano speaker eka say enkonya nan we decline vacant no ne din yensam trofo yasesa no na yempese be fa majority leader biem ana ye sorry a NPP caucus leader was say han yamfa ne sa biem efiti ne kurensam trofo monfa ne majority leader ehun bi eni akire. What else? Any media house who needs clarification must see clarification from the court. Stop describing the majority caucus as NPP caucus. Stop doing your headlines where you will say that Afenyo Market, the leader of NPP caucus. Afenyo Market is the bona fide leader of parliament. He is the majority leader of parliament. And MPP remains the majority caucus because our 137 plus the one independent, that was the proclamation by law in the house. And we've remained the majority caucus as I will urge you, the media house, all of you should ensure that you contribute to this sanity because we need you. We need you. We need you. That's all I want to say. Thank you very much. Honorable, also thank you very much, Nibi. Any NPP caucus leader, Ewo Emrashe Begefie, Yeura Alexander Kwamena Afenyo Mackenzie, and what the Sansem way atu Edano Nebusia. Mamenko Facebook, Rosanamen Ghana for again, Chirano so Ekakra. Na Kofi Parliament, and was say happy birthday to myself. Kofi, and then I mean, was say DLFM, always the best. I am watching you live from Agunabo Bikuma in the central region, and Richard where DJ Ghanaman was Okogyeabour news no loud and clear official and more the sound of manam wo betchly station ho was biem was bia etie binti ya da was papa DJ Ghanaman DLFM annex wo betchly na we say me at the Action Boy ATM and was good evening wofa and then wofa say Kwadwo Sammy me tie news no papa anya sam ketwa na was in fact DLFM the news is official na was Ghana ye hia somdue baba Mahama Edifro Boase and was say Adanse is fully prepared for Dr. Mahmoud Baumia's tomorrow's tour and was for their bay and Lucky Jackson and was say I hope and believe in God that Ghana will rise again and no dear enokre ye dan ho aba ye ba ye de sofa ana etwam so na busuan sofa no asem edi busa anasa asem a ye de eto manimu no ene se nanse wo hwe atemwo no a eba ewo abonefo sam ho no a eni soso pa utim sa atemwo ne mu de kama ususu se we ni betimi aboa ama abonefo sam eso ate ana nanse nkwada ye kodi ewu ewo kaso e ko to se wo mo nkonkodem afebo kopim so mbewuo ana emrantie mienu nso ewutu bontrase o makwa kokum okada rider ko to say yemfo o monkoto afiase 80 years ebusunya osusu se nansan atemwo no a eba no a esoso ni nti no ebetimi aboa ama bonefo se matesa no eto atimi atwa ewo Ghana hanom ana meba sesia DL News. ma yensan ema wakwa bana fe fo adwenkyere no fa bra yen wo frɛ yen e be fa 0534 050199 0534 050199 and 0593 40 65 65 ma me enka no kum chacha de ni bi 059 tele 40 65 65 Vida Katara and wasi wofa be careful, be careful. The MP wants you not to change his name. And what said the apai or say Ghana is sweet under this government. Eh, a more the son of manam. Good evening. Over. Sir, what there? Over Majo. Meet you, Mejoso. Over Kwanso. Kwanso, I mean you. I mean, sure, I know the one Juma Papa Piano Pa. Sir, what there? Tronho, free radio. Over. Meet you. What boy Juma Papa DL 4 hours pa. Yes, yeah, that was it. Over na court atemu no de banedie. Over a good papa. Even for 80 years near Diama and Crofo we no no. Over as I say ye the next you know as I say do come life imprisonment. Near the 40 years in this account at the mouth. Men so me that say good evening.
Ofabajo. Me wo fa se meje usu. Wa po mo e. Me ho ye na nso e. Kize usu ba ofa. Kofi. Ofa unyo. Kofi ma. Ade a wo ye sam pam to ase e benyaw. Me pam to ase e benyaw. Ofa ni we won ya biedi. Na me da didie. Me point, me ni hwe meje na me da. Kofi ma menti on free Diamond City a shy man. Ofa. Emi sa temu no. Sha. 80 years no. Okay, sir. Nka pa ni sen. 1 year. Me boa. O say? Prison 9 months there 1 year me boa. Very good. 80 years there tell about this year. Sir. Yen ken wait you agro here there. Kofi better say when to me anyina so kafra 0534 050199 0534 050199 0593 40 65 65 na saying atemu na ba no manage ho pa life imprisonment 80 years 30 years ususu se no betimi aboa ama bonefo sam eto eso atia na. Good evening. Good evening. Me wo fa se be ni o. But your family said me kasa fit tema. Sedu me won komo. Obi Yankopon share ni adwumade a oboma DLFM ene Ghana man na. Atemu a ye judge for ya start ukrum e de Yankopon ka o makoma no mo nto aso sa. DLFM 106. Ko ma abonofo sem na kokom ko woni so gwa kodi bone na echewa ye de acha okura e 80. Nese nya de obokru ma sa be ye mo ho se bia bi. Jo mo nko so sa ma ye. Meda se papa a judges ne nyina nso adawase. Good evening. Good evening, Ofa. Asre wa de Sarah. Wo ha de hana. Pole de pole na abua de ne di David kusie de nkansa. Ofa, good evening. Ofa na tete. Ofa na yo da bon. Bon. No piano ya fine. Oh, no fiano. Issue way, Ofa. Ofa sra mi po. Ba no ba sra mi issue bochon. Chese. Me nke bubaya kra, me nke bubaya menene. Lingo gambaya. Nke bubaya menene. Me kolego no mini ano no manebe sobede mapadi bishata dance or commando la na mi na ke twabebo o la chon bi o sumo la wa den jona oh fine say wa opambo so obi di matamu ana Ofampa chomi ndi watemu e. Me say, enyu me a uti me hu ze na say me fra wa but to the chair me pa. Me to me fi colleague no. Sir. Ona me fi. Ene na fa. Ofa, me pa cho. Long sentence na e de mom na e be boa pa san enkwala me no no mko ye san ka mom life imprisonment. 80 years ni so. Oh, me me. I say mom life imprisonment straight. Mate. J creation for Kwadwo Sammy so wa chia mo pa. Me to me chia no pa ka je ma fi no hwile, ma fi no pa. Kwadwo woti o hwile no, wo so hwile. Me te ono mon campaign, me so me chia ono mo. O kan. Kan, wo si o hwile, wo so hwile. Wo si o hwile, chese wa fe o kan. Se me so ma fe no ana. Mate, taso, mbienu mu abaifo, muntaso. Good evening. Good evening. Me wa fa se be ni? Wo fa ni o hwebu e no di nhile. Aya nkopon wa so on the bar no we twa me short amam. Ntan wonti. Enti wo so begumani ma, uche so begumani ma azimba. Aya ha me. House American kan na gu omo so. Nkopon wa sam dodo. Wo fa. Yey. Ena ti say. Ti say usuban. Wo fa pa mbra na omo de abana ye. So bi kuno bi e sam ya da mom no ye.
And you call me 80 years, or more in the camera, or more in the camera, for 90. Over 90 years already. Obeba be ajo get. Oh, there. What's Ena, Obi brought ya. Omunja send on Merton out to prison, I'm 4 years, 5 years. All money pan well 4. All money pan on domano. 2 years on domano. No, in 5 years, Mamma, no go banka or brought there back one. I say, maintain back. All money pan on do. You walk over brother on domano. And no be poor. Pa, and I say Bianca, your money may see me near my cry. Obi we akokwa. Go o mesi menioma. Mene hate man ema. Hate man handkerchief cry to say bed sheet. When I'm I hate man o ya the sound cry. Me na no kasa so da. Hey, when pa bono for. When pa bono for ya ti na man mo na. I maintain voice. So I am person between voice. Say e bona ya. Ti ha no akopim sa be bona o better nka. Oh, okay. Okay. Na afiba so and also maintain voice da. Before omo ya before ntia ha. I we yan before no. Ade why then we be ba we yan before. Me say wo hu wo mo handkerchief dantia. Be sheet mu a. Oh, once a walk. We have my call. We have no call. Vera say, ye obele. The aya na yo. Enya na ya ntimi amfa frefo no ebiem mo mfa ncha yen papa. Na opela ba. Sa opele nso kodwe. Ni ni papa na dwana jan kudwo. Na damfo. Na damfo ne keche. Ai no keche mom na ye na damfo pa anti. Na yire no nso de yese de etie bia no. One ne be ye fine. Kodwo se wadamfo ni obi a na yire nso ye opade se se kodwo me wo fa no se wo wife ye ma ase da bi hu me ofre me ase wase we. Se da che me ware a me wife e be ye wase. Chire musa. O che me to amia. Okon ansan ye be soro me we de nchia kese nkoma old student e de mabom pie so MAJHS for no. Me chi omo pa omo bo adwumade nti. Bom pie so takwa bom pie so old student ni nyina da bom pie so MAJHS na me chi amu nyina frempon na sefo nyina da kwa me justice na fi so Frederick ne Bruce Don kwa fo no enumere nchia kese nkoma nyina na o ma me ayi nu so ye ba o papa na ewu ye ba why me ne Okogyeabour ba small hwan no pa ewu madam for ba ko o takwa bom pie so any papa da form ti yankopon ya adoma ehwe adem se bosum ye wie e betumi akwa yi ne watakwa nti nti was don ko ne na busuafo ni nyina ye chia mo menso 27th of this month meko breman brakwa menso mesoa edam pamti se muhu mi so da ai ye be hu no wadom obele 27th o madwuma ye nyina ye ko breman brakwa e wasikmo do ben brakwa ye kwa manti maasi we bere maasi mesu ayi esun kwa sha se da ho adiba esun mi kan hwe taso me gumani maasi taso Kofi tell de ko Facebook no eso Kofi mo ene chese nkate a wawe agu ni yam no Kofi tell na wetu na nkate kwan na yeso aso a Hitman is up next. What they are also bebomwa kwapem se nonkono ebebo ntimu amosem open voice yetie no ewe ntimu mfiri ho acha 8 no ashase na emom de enwom nko ha meeting at the gangster cat ya meeting Nhyiraba Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Hitman is up next. And again is back to the subject. DJ Hitman say na